باب 149 كرياد الصالحين درس باب دمبغال جواز دغول قول المريض ويقول نون دون أنا من دي وجه موسى دي أو شديد الوجه ما موسى دي نتيدي أو موعوق ما من موسى مدو تشوكي دي أو ورأسهما ويقول هوري عندن ونحو ذلك كنا نتفعل ويقول رئدو عندن ماني عندن وبيان بانغول أنه كن لا كراهة أن يقول على في ذلك إذا لم يكن سلاكا كذلك على سبيل تسخط تيونا laawol ko ɗum woni hayfingol nemaji Allah ɗi laawol bimana yawitare nemaji Allah ɗi wona laawol pewre o zuharil jazai feññingol panikande feññingol ɗenƴere tayna hella ɗum an ibnu mas'udin radiyallahu anhu qala wi dakhaltu minati ala nabiyyi kana baji Allah sallallahu alaihi wasallam wa tay kanko yu akkuhimo muuse fama sastahu mimimo fa qultu wi innaka andene laaɗo fa qultu mi inni innaka andene laaɗo la to akko hiɗa musede wa akan musede shadidan tiɗude fagala ne laaɗo jaabi ajral kono woni ay jaɓɓugol ɓirritono Musa ɗum hollali on tigi no dilli ɓe maki inni min akun ɗum musede kama yu akku rajulani won worɓe ɗiɗo wona musirede min ko moɗon yimɓe ɗiɗo mon si hatti ket nawni ko ɗen nawnaji ɗiɗi hawtodiri an ɗo muttafaqun alayhi wan Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qala wi ja'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo arilan yauduni ɓe darala min wajan e musinde istadda bi tiɗude an fa qultu mi inni balagha bi hewtike an nelaɗo matara o alhaali mo yiwɗa ɗo mi hewti o alhaali ɗo jonno wana ɗum maali min komi jomiraɗo jawdi wala yarisuni mi wara korona talan illa ibnatayi sona jiwoyi an ɗiɗoy wa dakara al hadis o janti hadis on haka hatti ɗon muttafaqun alayhi wa anil qasim jettama e qasim ibn muhammad قالت عائشة من عائشة رضي الله عنها ورأسا عندك كن لا دونا نوكم بما كان هوري عندهم فقال النبي نين عائشة كان بنون بما كان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دوك جابو بل كن أنا ورأسا كمي هوري ون موسى ما نين عائشة إنه نون موسى هوري نين عائشة سماكي هوري عندهم لا دوك جابو هوري عندهم سفي موسى عندي ونا iwi ka hoore ma safe hoore ande no muusude ga ko hoore ma nde woni muusude kom imana ɗum ɗo fof ko bangal alhaali yurmingol mo wondi e bangal alhaali hittingol fi beygo muɗum o dakara al hadis o janti hadis o ha kati ɗo rawahul Bukhari ko imam Bukhari woni ko filli ɗum woni hadis on wallahu a'la wa a'lamu